musibire mutanywe nabakutondera hantekaniza ekibondo mu Hakitara TV kiro kino kya baraza ebiro byokwezi 2022 esaha 11 zarwege tubaho kubantu kuhereza ebigambo byona hali tukali baitu wabwake abantu kantandike ninyemo nyetomboita Obunya baliza hali myaka ya mama wao ne myaka yao abaka abantu benda kwaka ne myaka niyo banzaire kandi tali ni umuntu wabo muzaire nanka baita mazimo girenga anyo nyamazima galingi nyine myaka 2 okazara mwaka tuzoza ke myaka 2 Linda ho nyine myaka 2 kubara nyine ya 2 kwa birthday ngiriyo mkomwe ne bila binamwe okazara 2000 seka myaka yang 2004 2004 at tuli mu 2026 ni Linda ho 2026 2004 ati bakuwakaniza ni abiri boja bana bakaniyo bata abantu abaki yati sireka myaka ya abaka abantu baba nubaze myaka abantu baba takwikiriza ati obuzibu hali buli ara abantu jeni abakura ni bakiyali obanki yetenta okikenga nyonga kurabu wangu ebigambo bingire bisingana myaka okatandika life no kiyali hato muntu bwakurura halo oli na haso yorabiremu nagamba okengere hati no ha obuzibu buba ati nyongo nyumize kiju yasinga na TNT kagisanga onyagize ne bara okokana oli mutini 13 ojugenga wana dance toka performing at TNT ze barezo ezimo manya fuse manya tera fandom eze barazo ne zeyire ziri ezimuhura ba legend fandom mare kaba just akaba TNT haija fuse gwa rotara atara ne fuse kagizini bakando gamba myaka yaharamu kiteri yaharamu no ireba it is less than 10 years by the way mugamba role kimuki kitakusomo less than 10 years by the way tuli ba legend munaku mukuyiya hato mtu botandika obwemezi no kiyali abantu people think into oli mukuru muno nyonka kurakara Julius nkakurakara nigama zimembera ekankoza kara nyowe nyo amazima rebe nyonkoza ubuje nkankozere mundekenye chekalire mundekenye digidi abantu bakubora nyino bongo ba business idea ngaya myaka ya yabi nebira batana business kandi atine kintu ekindi kambagambire in fact a commenting ngeno commenting na kanate myaka ya mama wao abantu hati nyonyi nabasiki bemanyire gunzi na sazi nwana bakazara myaka 13 14 right now mbamanyire hati mama wawe mama wange muto akazara na kiyali ndera tinka tribe yabo yabaru tribe yabo yabati bakura bazara ni bakiyali ati bwire bakondura nyesere nkuingana hano abakusinga bagenda Facebook account yange basachinge kabainda jinilini barolo busani bwange nibona kizambu myaka yange kandi myaka yange ojakura imbalize ati kankusekeza juste kwa ngambe yabinebi choko habuzige mama wange wenyina kugambye omwango wenyine kunyazalio kwa kana akatisa kwa ni myaka 2 omukuru wanga ine myaka 3 tikisa kubaho mama utamanyira myaka ya agimanyire je simbe nyonga amenye weyimbaza mu media ni yegi chiko mama ngaziga na kugambye myaka yange yo hati mukuru wao abatana 2 mukusingizanga kandi mwaka gumugo anti nkugambye Julius emyaka yange yonyine ngikugambire ge okwakana omukuru wange myaka yonyine eyimbalize ayi ni yerengiye mukuru wange ati we yawo yenyine ni yera ha tingibaza yange ni arano ndagibaza jagiye kandi mwense nayo kusireke emyaka tingi sereka ati onda improving a point je so manye byange tine point improving kwenda kuboleka akasa 2.5 anti hura anti bewagama ina 2.5 yasana musanju akabiga mbaze bigambe biri heavy nibirikyambo ndi mukazi mukuru tingi akubaza tingi na proving point mundisa akasani kajeni asiukire ati de kanko cyanu kamandi yisomero kanko hano kamandi nisomera premier nkako kanu kaijweri nkwenda keira buno 2000 what 2022 kamandi premier 2022 bakaro tima bakarozere baitu aroboira baitu nayo wewe osimege ruhanga akuihire hara dora mulingo kusana obo no wetekisa yorunio kubera no teka yorunio rutaliyo nyamu ndeke abantu benda tubaka kase mbo inabi abine sato ko hanyina abiri en 2020 jeni 2020 nyondugire hara so ekando nugai ona kabo chali wao akaba ndi dancer waito ku group yetu ni yenu kuba ile dancer wayo
Ego kaba group yaitu. Bagitaga bate. Tuyitega manyabi kiya. Dora mulingo kusana. Nengiye isana ninyo wao. Osimegerwa ali munabananka naba nonu naka onu bamwito ogo matamusirikale manya mweto waikara kuli Bujumbura mwaba. Baitu rwanga ngidora mulingo kusana. Ndabangiye isanaga. Dora mulingo yesa. Mundeke chekali. Nyosi mamukama kampe ebigambo ebikusinga emyaka yange. Niwe mbaza. No wali no isana hano wabazaga. Nyabazaga kugeira nyo nyabazaga. Nyabalizaga kimo. Nyo gama jiye sokura buliseme nyasomeiremu. Ungenda bwire buno abagisa bakyanyijugira kimo. Tubagamba nyabagisa be wabana bakaba bana babayingi. Nyo buliseme nyasomeiremu. Primary na secondary. Nibonegezike bune isomero aho premier. Busamu gisa tamanyire. Oyira omuyaka buyaka bana abayaka bana. Bati manyaba dosi manyaba wabusata amanyire. Okay ngebusata oyi jese nga gwena pieces yana bwiteke yanyijuka. Ngago yobu yotake atakusaka nkenga. Bati manyaba nabagisa batukaga na wali tuli yana. Busata kunyijuka. Na primary P7 yange yonyini omadamu kamtanga mwana bujujeni ko kuzire ate bandi bakurura hamidia abandi bandura hamidia ngakasomesa kana nyewe kugena ambaza atoke ngakura ne wanga menta nebigambo ngakora nebigambo kanyo nkabaza nakara no butobo wange nikali mwana mtonka kabaza kara ngaba no rugamba dora mwana misayeni gire mwana mwisiki mama kiki kikusaka kuitweni giso mwana mwisiki kono heart break hamya kena ina heart break ono musita ali myaka 13 14 ati ko senga step mother mimi namurabya ko bambi yitugire hana kava kedo tumtigwa vakedo ategete kyano ene bisirani ugenda no gire vakedo no fuera kiki kusakuleteza omwana musiki myaka nkenu kweniga nabazere bakurabye kabana ono wananka wa Kagadioko mwana wa former NRM Nyamarwa sub county Mr. Kasoha Suradi biboli kyabataga kuduka tinsaki olekya mu kamera bajaginanga kino kirinanga omwana yeni emyaka muto omwana kweniga to this level by the way kyo balize namukaise kusako bayamurabize kubi namurabya ko namubona abonesa obana bama mwana araba mama babi mimi na stepfather waye na tata atika kugambire kino aroho tata kugamba omwana akamugamba iwe jeni kiroli jano inenda kwita buita aho balize point hato muzai omwana nakwata kigambe ekyo nagendenda nagikeranta agifunire naganyi na nyomo isanyomo mugambe enta omwana nayeita omwana nayeniga omwana munywane omwana kutwalinda is not the end of the day okengere kandi abazaire nyo kambagambire omwana even kutwa hanyuma yokutwalinda kusoora kugaruka maka soma akakora akabawa amani akabana kurutina banga batuboyina abana muleke kubakurusanya kubateka level yo gama ati boli twalinda nkwisire otakira mwange muza kukire yo batulinda bakakuzarukuka ati omwana ngunu yenigire nyowe the other day nkabanimba bakampa ekirango cyo kurango musikyabo zire boka giro red advert nanke kirange musikengo abuzire no mojo manya biki omusinya bazanawo bakampa namba yo musinya bazanawo ono mojo tali no ya mutwaire omusiya sobole mbera yona mulingo bamura bamugyomuka yesaro yagamba kabule agende ajiwahire nyale ngo kumesenya mugamba garuka yayanga okengere abazaira abandi nanya abana mwina mulingo mukubakuza muni mwatu nibutacholinga psychologically amwanda yakwiruka mukandika ne gamba mwanga akabia birangeso kumbe kana abazayi babahuliza muno yes abazere mbabahuliriza muno gamba muna wanaka akajagara tate kana muzere wayini wa murabya mama isoni wa mute nyonko gamba oboragwe biza mu mangota kiyora mutagaruka P7 obota iriye fagrate sota kiyora sinya fobote omwana oyeberwenti omwana sakuba tali mugezi mu bizamu bino byo mu class ali mugezi mu bintu bindi common sense bintu ebindi muno because at the end of the day okuba mugezi mu class tikire ndike kijja kufura mugayiga okengere busayo abana bangi bakaba bagezi mu class ndi batusinga bali kuno batusaba n'emirimo tukuba emirimo you understand so omwana nyamundeke leka kwikaraho omutekeho omuhayihaze manya biki ninye mukoleza abana kubayirukaho abana nibeniga abana nibasindikiza genda buswezi yaro no mwana ndo mwisiki omwana nkabani mukaguza ni mugawe ukana kalimbufu mboka kubona bona kikiki yakutwaire mbufu ngo muka
bambonesaga biki yafuna kojo yagamba we kangende nswero nikyali muto okenge muntu wewe amazi magala abazaire mwegaruke mwotereze abana banyi bajja kwa yihara bagende ngo bagambira bagakwayara bagende toyagamba balaga ngo mwana wananga kaswera kwa mbera ati nguno mwana yenigire ate boyinigire ozigeize businge iwa aleteze mwana go kwenig businge bwa oja kandi bimanya kwechuza arunienya mwana ngagezere kandi omuntu abere ensonga ko mwana go yisi becholira kimu ne businga no kuchura endomezo of course bishira muje mwana wange bayini mwenda muje mwana wange baitu nyewo ngambire bojinye ochuzire ngo nampumbu bayisinga omuntu yaumbuka okasokero mwira okoseka mubamba bambule mpaka mgachule no mbukano je nokoraki no mubamba bambura no museyiro no mugamba chuleze omunwa kandi bingona omuntu abene nyuma yeke kintu omwana gwa amutugombule hakitura nibajamu muteka abimubalise linda nkaba ntakarura okutuka okateka obunanka buna azinyonde gaga okaduburo bunanka buna hakutukwa nyonde kamwana nyina kwekora buli kimjese ntakaswiro atika mbagambya kantu kano bwana kyalo bana mbagambire obanda kudubura mukundi gudubule obanda kudubura amaiso gadubule obanda kudubura gana animal ndi bateka yakapini okenge mudubule ati okora jese ngambi nyewe wile no badenso wiro ngekagena amafumo kaswerwa nyine za nyota kwa surprise za nyota kwa surprise ata anta obubidubule oli bojina mwana omukaza na omusajja kugamba obihe muno biham wata sobola ahogamba sigaza kam akini mani sigaza okenda jeno okenda pini okone nde pini nziyemo zikueleza baki jeno okora kubi omusajja bokuba no mwenda kakugamba kintu kino kire ko ina kireka nkireka bati kandi atika ngo mejiri ya amazi magari okore pini zini kazikora ninzenda nyaze nzenda nzenda nyina ko kikunyumira namukundi okadubo kwa bini nibyo nyayendaga pini zile za matodo nenyi kandi ya rulimi ati nsobora hanu ngangire ikinyanyine kakikozere nyina kikora ameka yange ndabikora nkayikuyi kyonka tribe ya bamama wanye benda kwedubura badubura banyo nkore kinyumira banyo mama kore kikunyumira no kyali muto ate oborasone bora abikora gendo bikozere aromusyo munka murura dubuira anye wade babanga membi hemu ere stile ruti bukugali bukuyikaramu at least tibukuzoka nkwenda anti mbaini nkugamba aromusyo nkamurura dubuira olulimi arubya dubiro nyamugamba bakwa dubiro rulimi yagamba yo tomanyiro mugaso go kuduburo rulimi nyamugamba kiki yangamba obabani banyonya sweet mukikorwa ngo rulimi runuro rwa mugaso mbwakananka ko bimulingo kabani abasajja bakanyumiru wamu nabakarabya obikenga yakamba ana bo biskibe kozere bintu ngo abasajja banyumirwa rulimi orongo rudubuyirwe nikalabara bayi ngo barunyumirwa walai musikino ko yangambire barinyo rulimi rwadere wewe bimise no duburo rulimi hati nyo baidoka ngaki nyoka nikigana omuntu ondi nyo singanyali na musikiti obati nkudubuyire na matu habo kuba nyonti no oburumi ntino oburumi nyone kinzo yokwekebezeni yonkange ndagiye 10 bai okura kungabe lo dating best friend wange kusakugamba lo dating umusajja amukenga akanye we ngakura atujja kuga oli musajja kundeti kunkwana onondurani nyinabyo okengere okundurani nyinabyo kandi okukona BM byake nyoba amazima ogali obukona nde pini obokungama nyeme pini manya nkwenda bate pini za zinko habuzo ko dating jeno ko dating pini mubiro kwenda ki mbe pini ziyemu kuziyam nizikwezani ngati oswero hati kuna nkolireke kandi atuleka kubiteka mwentondo tizire ntondo nyewe jisi ngambire Julius okura Blomagia style yako ajisi okona ofuna mukazi agaisa leskiri no salesa urini ato nyoni yomusajja nyoni nyomusajja ato mukazi nyakusa kunkengera umutuleke nyoje sibusamunda limara emirembe ati ajiyasi kusigaze pini nokora obwenzi no kucheating okwenda atembe pini nizija kucheating ati ngo Julius Bulomai nakole ekyakwenda iwo jakora obwenzo cheating nyiwe nyine pini bati kwana bura furamba bulomai okefuramba kufugiriza je kufuramba omukazi amufugiriza alime ku cheating I mean alime ko yeme pini akolo obwenzo bata te pini nizo kusindika muzikule musagenda mbo nyati ntamwezi bati pini zangenzi oyo nyeki imanyire ntamukazi mwesiga nyeki
Jessica no wakaniza akumanyaki. Aha. Ntamkazi mwesi mbu. Jazi jiki. Baito umukodomi wange kata kampaire yenko. Umukodomi wa. Antoli bizo kyali no baito nkamugamba nyamugamba. Asa kubanza nampa hakaha. Nampa urusingo. Kasta kurora bimugambe. Wait mukodomi. Ta osakutandikiza mpora akahaha. Akatumbwe. Obamuterero muramuki. Mugamba ka. Njya tujya mutera ndugira hano. Wewe turight my relationship za biro bino. Nsa kwikariza wewe ntamanya kunu muri mu final touches zo ku breaking up. Mwana eboleka. You get. Okwikariza jeni mwana iwe tibigira kayire okikariza ali obege nagirugire mu losi tine kifunire Baje sewe ntemera yuko misa jesi oka kusortinga misa ta Julian okansondika ngira ndire bya hali ibe bya na iwe bya bulikiro Julian ntemera yo basi kanyikara ni kuhukya Julian sinkuzigira yo munyama tontemera yo rero no hatira kiri no rero rozerekyo munyamaki rero rozerekyo amukago Jesi ntemera yakase nembayo deka kunyahamura muwa omukodomire kamugambe ba serious abe serious Gerekaza umukodomi gume bakanyenganye atati nicyo nkugeze okugamba tushaka kuikariza ninyikaliza ntamanya ko bizabiri zikwenda mesara zinyweza kulungi zikwana ebisibwa bokuba kugambire omwa kugenda kuoli relationship mwenda baitu iwo wama baka ku datinga wakaichana go musajja murondo guba okiro kibandize akabyama na ono wenyine no ni wabandize kurara nawo akaramura kirekyo wabyama nawo hati wamaiwe arabagamba ngunyo musajja niwe nyabanza kumurora tinza kumuhaho wama kibani kijya kuhindura hoki no bwara kukwana emyezi musanju akakuli ali wokuleka akuleka yes akuleka omusajja asakuba na mission yo kukulia okaikara no muchanga okamuchangira gonze no mwaka bake baito akakulya ira akakuraki akakuleka era ninga mazima sere no buraya hura aja kulya kuleke aja kulya kule ati benga abanaka abaikana relationship nakaramba kwerina omwaka gumosi kana msija bagumisiza na kuleka omwaka ni kugenda ogani ekikya kuli gogu takiora ogu ntamtire semata kyakora kandi we love beri nyama zimagali kabakire eki but ware bimwe kandi tuli hamtuanga yema yaye omwaka tugwikira ati atoroho ndi yangambira abasikya banga kukubaliraho on first date baba batakwekakasa obunuzi bwawe amanyire nti omusajja aja kusanga na bebera hansi na bebera na bere bintu byabo kwano byekakasa kike kiwani kikukwamisa kadi de kitu ekindi biro bina abasajja kitwina bwire yes I'm telling you eti mkena bwire ni kama zima kugambi eti siriza kitwina bwire tukwenda twije nkugambaho bokuba no yenda sente zinga onyihemu nkuhe nyamazima tima yobe kyabaira aho amazima kahora bagabata unlike policy ni mo attractinga kurungi ni kwatagana the first day sweet unlike policy repair like policy attract each other mukakengera basomera hati nkwenda kubagambira obokuba onorambo ekike mu bwine onorambo omubiri gwatagayine norana omubiri omugeze mikoro kale omubigeze muramwaye okarura mu kirike kumaza ko kusakikora omubiri gutayise guheyo kandi twena tuli bantu we all have feelings muhe byansi ogafa bijunde kitali sabuni ntikirahwerera mwana twena tuli bantu bafo eta elastika ndamukizo munywani wange bero nofunire friends for benefit munywani wange for benefit mali ali nkulira ni nyenda kam bwakura nawo naenda kam ni sebe hati niyo level tuikirewo wama munywani wange nkuramukiza kajambo thanks for serving niho tuikiraho mali by Julius abakimpostinga video honorable mirembe nkuramukize ndimu
Kaguza kaguza ni bakundangira burangira. Aitumba mumpora ntuhambya hambya. Kanire bitukubaza nti bakunanga. Turihambe hobu. Honorable obo turihambeho. Murampe katumalire hano hati mbaye ninkugamba hati wonyuwa abananga ari kisajja kinyesere kuli nogena notera ngamba ikisajja kimwesere bakijja muhaya kasente naro no bumuvugaga ni mutwara gya mitinge bisajja just friends there is no some between the feelings attached ni how twikire era ni muikale yo kwa ni how twikire just ngambire kangambe kintu ngana kyale kula abana in relationships zino twikale yo kutujulire ibintu bega nakakunyirira je nakunyira byo kanazo kakurunga omusajja mukutirize muge weekend owange nyamba gambire era muleke kutaka kwegomba relationships z'abantu just tuchulira buchulera kosa musajja mukutirize just okura maybe just afuni girlfriend yako nyirira akumwegondesa ayini byaswekereire amukutirize mugambe ne weekend akulema mukwikana nawe banyebyo kuswekera akiri nkule kamawe ali yese wetu yozunga mpaka di mpaka no hamwezi strike just impangara relationships rali ayo impangara dero kuhangaza relationship tokayikize wadene miezi 2 cyangwa kuhana miezi bayijuju yase miezi 2 nkugamba hano muri hamwe ni mururangana rugari ibiri bya kuri kandi kavuga ikintu Jeni Julius ngambi long distance relationship zihangara ati nicyo mba njya kugamba zihangara hata abantu bakimanyira omuntu abanaenda kere omuntu amurore ola anagena akora na mariyo miezi 5 nakiora nakora nimikara miezi ni mwerera miezi 2 nimikara miezi 2 nakena kere miezi 5 obesa tunakiora baite byo muhangara hati kangu iyo kimanyire iyo kimanyire omubwire bwa corona relationship zikafanyinga abasajja bakiraganye icyakara kururangana no musajja abasajja batamala domestic violence zikaba nyingi muno abasajja batabezi oyisanga obwire musibire hamu obwi edekeze musibira mutabukirege ya mugurukiregeire ebikazi nenanka aho nuhorora nengeso ziwaro utamanyire ikikazi kinu kikaba kiri nyama zima relationship ya kunyikara hot tingi sobora mazima tingi somo kama kanyamba mbe yange ta long distance relationship nyuma zikuikara naba yo kunwa kumanye bya yakora akubiyema nabayingani wamanye nayo noba kunu byawe obwa kwija nikisana eri byaka isene mpya mwana iwe nyuma nabe bamuchukumi okenge nabe bamuchukumi hati hali nyomba ini kugahali mu corona tibakizaga abantu kukora tibakizaga abantu kurubata abasajja bakeraganye nkyakara kusiba hao muka no mukazi kusiba hao muka no mukazi tena naho genda ujikino kwandara tasa kwandara nibagabulo maika limuka ati jukana abakazabo bagire mize yo kusonkereza abasajja ego nimujika nimujwahanga n'umusajja n'umusonkereza domestic violence aho zikaba nyinga abasajja bakaterangana muno n'abakazi akasumya families nyingi zachuwekere relationship nyingi zachuwekere baitu hanu omusajja bwakukera akatura kataha akagenda mirimo ye nayo kagende ine muta wa safari wiki 2 ataroho ndi nakiora mwezi gumutaroho na ndi nakiora kale na hanu kale ruwebagyo ona tuzire nyenki akaragenzere agarukire bajya otrondo tumuresere kama ne wobo tuziro juwahire ati kibenge bimwe timwina nabwire buraho bare bino kwisiba ni murorerangana simoni ngiyonga chekingire ibyo kusiba niturangana ati kangu gaikini aronya abafumbo bendora bagira business batura business yego nibasiba nibarurangana abo nyomba salute mujwahangana abo toba manyiri nyabo mba salute baikara momo mukukera business nimusiba business emu hatabo nyomba salute mukago kiri kyangu telling you ono ni wakunyampa akura mbonyampiri buli kimu kyo sometimes obugesogeso obundi toina kuburora ina kwikara no buserekati reka musajja burora ule no muoya ho kugana no ekijja kuija no sanga ojura kakala akantu kono akasabu ile kali konyina karagire baite kiriki oikara nawe akabimanyira ojja kwikara mu good dress guraira akabimanyira bada musajja bata aliwa safari ekiki akiora o somewhere tuning yokamukula akahoho okay timba wana ngambire ojiko ojuke beta robo mbani mbaza na no nanka no mara gamigira
Omwana agamba Jelinda ikiza Julius kubaza aruna yumushanyikiriza oyenda kwefuga sho yona abako yenda giyefuga baza nkoze nayo gapo baza kale mabaza baza ati nyonkwenda kubajukiza shura sho yekibonuomo beto kunyikiriza abagalo oyo bano tata baza baza tukimanya zibera abantu ebaruma ebarumira kim kugabire abantu bayongeye kunyita Zubeda bayinge kimu kubarumira kimaba kikubaruma akavide ko koze je nono gamanya misikeka inte Zubeda ta comparing araya kabine gam but omuntu bamuseneza to omuntu wa class odi level endi Majana ine mpara ine. Baite mpara negi kuikale vegyo. Baita abanyoro baharana. Nyara abantu abamparana no batunulira. Ati kandi kankugambire kinu jeni. Abantu nyaba muti mwina kuharana. Face yawe yokusonda busonda yone inaho rubaraza rona rugwire ruti. Weno raho akabina to inaho yadde. Weno uri wokusasira busasira bati no mutunulira ngwa kuharana. Nyojuli asogonta mwende. Otanyende baitenyisa no kwisana ota jira sogo ntamusime otansimbe some of you timina ganda kubaza mu bantu tibayera bachulezege minwezi ya some of you timina nakubaza gambantu je nakanta mati mwenda kaja kuzunga nyondi mwana wa nyoko wasi kandi ati nyonjaga kutekaho njana kutekaho limits za abantu abaina nakubaza mbantu some of you really timwina kubaza timwina kuwasama nyawe endo mangi blocking endo maze sema munozi na nyombo blocking no aboki bakimanyenga ku blocking onure hano maji yasonga imbuto rora ananyaro ananya otandemo oyasama mune taliyo nyombo blocking abulikiro nyawe on a daily basis nyawe blocking abiro nyani following ati ngenda kumanya gira sogo ntamsimanyisana ko iwo kwisanota office yo kusondereza akabina to ino limugongo pass no ina akabina weno kwisana kubemba embarabezi kwijwire no munio kira senta musime oli mukajuko budongo okwasamiroko you cannot even construct a sentence in English kira senta musime odiruki samo bimutuleke muga batweganyire barutuhiro kimu batweganyire kimu yes namuti abantu tumalesho yes tukagi mazire happy Father's Day akona kanyenize karabyo happy Father's Day yasi yadi wabana basatu emboko maisogiroli baitu mulingo kagambirege Father's Day abasajja baki abarolera abana babo abasajja obujunanizi buwa kana kwangarabyo happy Father's Day to my mother mama otali father father mama wange happy Father's Day my mamu webale kundolera mama wange mulungi webale kuba buli kimu kyange we kusosora fizi webale kutukuza nenge so kindi bwire uno mama wange sara za mama aroba idha bakazi bali bakazi mama batata ata mukazi musayija era mama oba kutulola na sister bange ituna busali kubi ituna mbera tukuyiya buyiya tukandi busali kubi mama wange migisa webale kudomega budomera butosa mukama kuhangaze bagaba takuhangaze nkobulu ngole yukura we love you so much ne happy Father's Day webale kungondeza Father's Day twachali wange muno patana ni kuraimu Jason temini akasente kana ajiri sistema ntemera Jose abakata kwa abantu bakimanya wa mama bye nini as Tara TV kwegesa kumanyisa.